بنرن هجا افريا كامبا هوليا لدومن هيزن او لكاريا هوندرين لغوري بيمانا بيستو نهي تشليه والغوري هات راغاندن دي خالن هاري بيش لشونا شرفانن يابجي اف هيزن او لكاريا هوندرين دي شونا شرفانن يابجي بقرا جخواتي زانين كو افغاوا دويمينا دخالا بيمانا لشكري ده يا بيستو نهي مهيك وهاتيا راغاندن لغوري وي شرفانن يابجي شونا خوا دانا هيزن او لكاريا هوندرين سريا ابيض حسكي هروها ريا شداد حسكي كونهاجي همان قاف ليفرتي افيتن كو اوجي ريا كامبا هولي نهاجي لفيدرا بربرسي راغاندنا قصدي فرهاد شامي مريا هم خير هاتنا سپاس. نها چیل ورته کرن براستی هر کس دخوازه بزانه به اف گاوا کو دا خالا پیمانا لشگری ده چاواتی بری وبرن يعني شخو دزانن وقال لي مجد زانه دبستونه تشلي ده فيمانه كات مذكرن دوها فيمانه ده جرك خالها بون يعني خالي وي لشكري بو خالي وي او لكاري وي امني بو وخالي وي سياسي بو حتى خالي وي ان اداري بو انها دروجن دسبكر بالمدس بخالن امني واداري بهبركر ايرو ودو يعني ادي درباسي بش لشكري او بش لشكري وسر اساسي هزن لشکری هم هزن سوریه دموکراتیک به یپگی و یپجی و همجی هزن سر به حکومت دمکیا شامی اونا گرک خودنا و باجار ده بکشینن یعنی در دور باجار خو بکشینن لسر اساسی به هلبت ما پیکانی یعنی وقت خالین هفیمانی اساسی دو مدرس بکر ایروجی دوام دکه دو لخطا باشوری حسکی حتی روجوای حسکی ایروجی خطا روجلات حسکی یعنی خطا هولی حتى برب خطا تلبركه للسربان خطانا إيرو أم دوام دكين هزن قصدي خشبان جا دكشين تين دكابن نقطة خوي أساسي يعني نقطة إيه بريا الشر ولشون أوان هالبت هزن أو لكاريا هندرين أسايش يعني أسايش روجباي كردستاني خبجي دكه جبر خالك بيماني بوناجي دو جملة أو يعني ملي خطا ميلبيه خطا 47 خوشاندن بر به شداده و ایرو گرک اوجی خطا هوله خطا البريك حتى خطا الحميس بيوست خبكشينه اوجي وك خالكي هف بيمانه لهلبت اف بيمان وقو تي تخمين كرن يانجي وقو بريارج بوي هاتي داين حتى نهات تام بيك ناي يعني هناك برسكريك فيها بيمان جنا هنا یک جوان پرسکریکین اساسیه گو پیوسته وره چاره سرکرن و گو حکومت شامی درباره و ده گاوین ارینی حتانا ناویتنه و ده هلی گو گمان چه ببه ساربون چه ببه او جی حالا حوالین اسیرن هم دزانه ده چرچوه شر ده هنک حوالی ما اسیر کتن و هنک ایوانجی البته کتن دسته مدن نها پیوست بود دمکی زوده یعنی جروجن دست بکی اوه هفیمانی او حوالین اسیر بهاتانه بردان گلک هفدیتون چه بون گلک دیالوگ چه بون حتی اینک هزین ناف دولتی و گرانتور دستوردانه به مسئله کرن لیونا هر سوز دان لی حتی انها او سوز خود پیک نانینه او جی دهیلی گو او نیتین باش ایگو روژ دست بکی وانا دست نشان کرن نیتین باش گو او هفیمان پیک وره ده هنک لوازی چه به هنک بی‌باوری چه به حالا دیمینیا گو پیوست اوجی پیک بهاتایا جبریا هفتیه کی حالا خوشاندن آوان این لشکری در دورا کوبانه تبعتی در دورا سرینه در دورا چلبیه خطا دولیه خطا شغلره پیوست با اونا خبک شاندانا اویاجی پیک نهات یعنی حتی آنها پیک نهات دور پیچ على سر کوبانه را نبو ريكن كوباني فنبو اوجي قمان آبيت لسر وان قرار وان هلوست وان خلاص يمين ياك اوجي لسر هاتبو كرن دست نشان کرنا والي حسكي ام دزانن والي حسكي علي قصديفه لغور هفيماني بيوست باتا ديار كرن ها ديار كرن رزدار نور الدين او چو شامي سروك كومار جديد جوينك لدار خستن چون هناك رايدارين ديتر دولت جديدن يعني الحمسه جي ولاطقيه ودفرين ديتر جي بيوست قرارك الرسمي دركبه او قرار الرسمي جالي سركومار ان سازين ديتر ان دولت بيونديدار حتى انها اوجدر نكتنه وهلبت هناك تفاصيل ديتر هناك ديتاين ديتر جي هنا
پێویست لەوانە لەسەر بسەکنە حتانا لەسەر نەسەکرینێ هەنێک جوان گریدایی دەمێنی ینی دەم ژێر لازمێ لە ئێگۆ دەم ژێر نەلازمە و پێویستە گاف تێدا باێژن ئەف هەرسی خالی گومە دەستنیشانکردنە هەلبەت نەپێکانی ناوان مژارە و تەنێ چارچەفکردنا دێ مژارن لەشکری دە دوواری پراتیکی دە ئەوە هەنێک گومان هەنێک سی دابێژە لەسەر هەف پەیمانێ دوێ چارچەوەیدا هەلبەت نهات دیالۆگێمە دەوامێ هەم بوارە هم جی هێزن گەرانتۆر ئێ ناودەوڵەتی ئەم هێوی دکن یعنی گو ئەv چارەسەر ببێ نەبێت سەدەمە گو ئەv هەفپەیمان جیەکی دە بخەتەمە ئانژی بێدەرەنگ خستن بله gelek spas بۆ سەرکەفتن سپاس خۆش سەرکەفت بله ینی ئەv jî axaftina berpirsê navenda ragihandinê ya qesedê bû ku him behsa ev gavên ku tên avêtin li ser yerdê ku nava peymanê de cihê xwe digirin him jî behsa hin xalan kir ku bi rastî hên ji aliyê hikûmeta demkî ya Şamê pêk nehatiye yek jê ew dîlên ku destê her du aliyan de ku heta niha weke guman li ser heye pêk nehatiye him jî behsa dorpêşkirina Kobanê kir ku heta niha ew hêzên ku xwe li nêzî sînorê Kobanê bicî kirine hên xwe nevekşandine ew jî li cem wan dibe cihê nerehetiyê û hêvî dikin ku ev pêk werin da ku ev peyman li gorî hatiye ragihandin pêk were ji xwe behsa him vekçîna em bêjin ji her du aliyan de bi taybet şervanên YPG yên xeta Tilbirakê ku şûna xwedan hêzên ewlekariya hundirîn niha jî riya şeddadê Hesekê ku şervanên YPG şûna xwe didin hêzên ewlekariya hundirîn her wiha li milê din jî ku hêzên ser hikûmeta Şamê ew jî xwe paş de vetgerîn li gorî peymanê.